Hadin Cisnem, Bakari Boy District Sport Association, Kamsyam Lala Ban Penlong, ia Kalumpung Ilakai Football, Kabahe Jongkane Ka District, Halor Kidau Kibabun, Nrei Hakane Ka Kentipan, Hadin Ka Jingsimti Uba RB Shadam, ia Kakam Kumu Presiden, Lala Ban Penki Imbiang, ia Kane Kalumpung Ilakai Football, Kabalatib Kum Kari Boy League Football Tournament. Ia Kabaan sedang noksyen bat Hadin, Balap Hiaru Hak South League Zone. Hakaji yang kendu ia kilat patai kubor, Nekasngi, Kinoyalam ke RBDSA, Kibakontok, Nadu Uba RB Shadap, Kum Presiden, Uba Dipsion Rentatiang, Sekretari, Uba Pul Nongrum, Chairman ka Football Committee, Bat Uba JB Lengdo, Sekretari ka Football Committee. Kilapun pau baka jeng anut jongkane ka senjuk, Menta Kalong, Ban Penklan, Yakimat Jing Trikam, Hakabaidei bat Kakam Sport, Kamtam Ban Penki Imbiang, Yakari Boy League Football Championship, Hakane ka District. Ubah RB Shadap, Kumuhe ka RBDSA, Ula Pencairu, Halor Gijing Bakum Kesenjuk, Kalamat Hakisnam Kibalaleng, Henry Hadin Gajing Simti Jungu, Yakakam Kumu Presiden, Ula Persang Bantau Kilat Kilinti, Kumno Ban Penklan, Bat Ban Penimbiang, Yaka RBDSA, Hakabadang Shen, Kilayoru, Yala ka Office Trekam, Kabapura, Haumsning, Bat Menta Katong Kalong, Ban Perki Imbiang, Yaka Lumpung Ilakai Football, Kabahe Hapok Kane ka Riboy District. Nakaliang kinukitkam ka Football Committee, Kibala Pengkreat Syat-syat, Ban Sedangno ia Kane Kalumpung, Kila Pentip, Bahanong Po Zone, Kane Kalumpung Ilakai Jongkari Boy League, Kan sedang nadu ka Arp Nyutrik Mentau Benai, Hamadan Ilakai Jongka Umdihar. Hakaba Uba Balajit Rani, MDC Kanumpuk Konstituensi, Unlong Kumukongsan, Katba Haboy Rembong Zone, Kane Kalumpung Kan sedang, Hakalai Tarik Unailar, Hamadan Soraman Boy Rembong, Baru MDC ka Umroy Konstituensi, Uba Ar Karbuki, Unlong Kumukongsan. Haumsning Zone, Kane Kalumpung Kan sedang Hakakandai Tarik, Unailar, Hakaba Kakong, Magdalene Maulong, MDC ka Umsning, Kanlong Kumukongsan. Katba Hamawati Zone, on sa pendapat ia katarik Kamhadin. Kabakam ay mensim sisu, nakabenta ka RBDSA, Hakaban Perki Imbiang, ia Kari Boy League, Kalong Hadin Gajing Wantut, Kikenhun Nilakai Football, Nakaleng Kijaka, Bat Hadu Kini Kisngi, Barok Kikenhun, Kibalapoy Bani Simbenta, Kalong, Kumba Sispa Duna EA, Bat Kiban Yakini, Job Hakizun Baper-per, Bat Artli Kikenhun Ladu, Nakizun, Kinpoy Pat Chaka Final Round, Jong Kari Boy League. Dalam Gajing Sisya, yang dipilih kematian, kani ka Riboy District Sport Association, nadu kani ka Port National Team President, dan ham banteng yang kikam tiba, sateng habisnya berlalai. Ham tam hakijidai batani ka Riboy League, ya ka Bangidon South League Zone, kawai ka di Mongkor Zone, Baar ka di Muslim Zone, kabalai ka di Harimbong Zone, Usaw di Kamawati Zone. Kaya kini kanong porson din sedang no ia kini kalik akan yang sejai atau nyotrik. Bat ngila pembedru uba malajit rani kondisi jong kanong po ulong kongsan bat hari juga poru ni lang ya iba ransom free u expert engineer jong kat building long guest of honor. Ke hagiwe gizon ni nang Don Gijing Tumu Ban Khot, ya kini ki weipat ki nong ikmat ki jongi, naga wei ko sa ko. Kaya ka tarik naga benta ka kaneka namta ka Bohrong Bongsun ngilabu ka lai tarik kini penmang ini kalau ba uban pli uba rangkeng sai Karbuki MDC Broy, banyak umsning nimut ban pli haka kendai tarik. Kemudian pli hantai de ikong Magdalene Maulong MDC Jong umsning, ban mawati ngin pli Kamadin hantai pada yang penmang ya iba Jesse Mangat MDC Jong Mawati baca semangat ke kajing cuma jong kene ka lik ka bangi terlong mata kesnem kalau iku mati senam ki bamensua banang island ya kikun samla jong ka dawin boy bakin ham bakin nangla ban pentwit harjena ka ha football tam bat ha juga porru bakin yola benni syagiwe de kijela Segwit bibit gijeli makam sejerong. Tinggi dong gijing muting step kebujur. Hari jigede bat kaneka lik kementah. Namang yang sedang duk di barok. Pembiang ya kimadan, pembiang iki barok di bengkam kaswa yang sedang yang mereka lik. Pendra yang ingin skam bagi apa lo? Ni sepuluh pau di songu. Ya kini ki
Noyalam kijongi, nong hikmat kijongi, ya kiblok kijongi babon, well wisher kijongi kibalayara, layano semua siang mereka jingmu kumah kijongi, dan hadu mereka ngimpat dan geno no jike bidang lah hibat niat ya kini kali sekarang pasal kemat. Kita kini jingmu jong kini kali naga bertahan senam arja kendai. Naga liaga football committee ni nak pergi sekolah crowd. Ada ketimti bangsa, adin bangi layo ya ka body bermain. Dinamik kam bermain. Ada jenga lam presiden bah habis sedang. Tidak ada jenis dokumen. Ki kendiat menai balah dem. Balah presiden di work out. Noban peniat kan kali sekarang sekemat. Ngidon ke jengkerman kaba scam. Mana ni sekemat di lapan ketulun ya kan selang dem. Kum bagi nong hikmat dan ki nong seng jong kan ka RDC founder di jongi. First new. Ba katem di boy kanong kawai na ki tem di bala man pendi ya kirangi na kai hakil yang baro ni kermen ba ke ko ba kan ya shakman ya ki detail we de kan ki jingkan kre ki jongi ko football committee national ya ba jabi jung do in ai ga dite kan ko jing khmel ti ki jongi kat kum jing khmel ti ki jongi hi ya ka jingwan ko jing tim ngim ngom la ban mundur marga jing ko jing tim kalau kot kerajaan ko siksi sepat legitim hari sia kum laong presiden mene ba kedi kam ke belah sateng nadu ka senam peladap hari sia ngim kelenti bikin poi ke negatif nek la poi ku ba siksi sepat tunai ba kitim gi poi ke lam kenong ko zon ki dan sapotli haka unsing zon ki dan art santli haka berbong zon art potli bar mau ti tak hadu mentah ngim ba dio ka bor keba tikna ya kajing don jugitin namar ba kajing bu jingi kelam mungin sedang hamadian te ngatrai ba kinom dunah inaka sipo pesan telik banwan ante mokti te ngilak pikre ini picture aga nompo zon kebagi tim gidon kumba sauko teli bat kat kum gijing khen jingi ki game hne gidon kendai pesan telik game adu mnopoi siak final tengi le dakalik bat nadu kesekan round chanang le daka knockout system bat ki bojok na ki zone barak kum gi kulai jingi bojok na ki south ligi zone kin yo ban ele ka final round ka bagin ngila dapat pendet ban pelong ham diha lak numno ham nai Oktober bat ka jing penalty jingi kelong ba kini gi atlik ki tim ki buan na ki zone kin pun krep ha nang kin yo ra ka thong jong jing jong bagi la bu roi press ka thang he harika final round kita kade kendiat wedi neka picture ke bagila bu mentadi wedi kiwipat ki zone ingin senang-senang kulalang mat presiden bahka ka borbong zone ingin sedang ka lightrik mentawna lightrik jomnai bos am sing zone gila bu sa lightrik jomnai bos nama ti ingin senang pe pade ke pun kucing ya juga bo kalau beri ka jam kre di polik le yosno na presiden Ron Jungi ba Abi Shadab ibang simti thamai ini kam ba ako khdian banai nilai pun ka Asian nilai bisa menteri sistem untuk ini nak Jungi ba nilai Jungi pun kam na delu ya ka football committee masuk kiai kam ba iba ini jutmu namta ikut sama judul web tim syukran kan ulang mentah dah kejimpian di South League Zone kubab daya semua naki football committee bat kene kana amin sim yang kikur sama jo kadong di boy jungi ba kinsim ta kene kali boleh bat kubab daya semua kubab sispat li tim kinsim ta kene kali boleh ba kinsim ta juga kin iba kikur sama kin mi naki baro kitain jo katain di boy bahap ka RDC bahap ka betar jepit juga RBDC bat kini kikur sama Imam Kim Song Alat Su kini pol badan bat kini kasap pong joki kini yo pat i menta hari ni kali boleh kau tahu sedang bat ngajing simenta di klub ai player di klub terus kini bersih bertahan ka wala ngajing du je kerban sedang ada insyaallah Allah Allah kini kali boleh ada sim dari sim kia ni presiden bersama jungi ilala long bagi trelang kum ka tim ni berhoi kum ka RBC dan ki office berar berhoi di sub committee ye khamtami football committee ye layo ban nginyo ban peloi kini kali boleh kawan ngindon ki ku no au banai Oktober
kumbaga LP kalau pu yang begini pendap dari kali boilik bat maka tim ki bajok nang ni kini balik Malaysia haka Meghalaya State League kata kadi kajing temu kajungi kumka Asian maka thong kajungi ban long ban jok ban bagi kat ni pendap ban pendap ya kan di boiling